Ndasuje kandi nkwifurije kugira impagarike n'ubugingo nkwaye ikaze kuri Zaburi TV. Turi mu ntangiriro z'umwaka, turi ku itariki ya gatatu ukwezi n'ukwa mbere 2025. Mwe mwese mudukunda kandi mudukurikira, twizere ko mumeze neza cyane. Ntabwo turi butinde, icyambere no gushimira by'umwihariko wamaze gukanda kuri subscribe, ariko kandi nawe nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, reka nkuhe ikaze by'umwihariko hano kuri Zaburi TV. Biroroshye kudushyigikira, ni ugukanda ahantu hatukura hanyuma tukajya tubana amakuru yacu agiye atandukanye. Ni byinshi biri kugenda bigarukwaho, ariko by'umwihariko reka mbanze ninjire kuri ino nkuru y'umunyamakuru wa Radio TV 10 ndetse akaba n'umwe mu bashinze by'umwihariko YouTube yise Narababwiye TV. Akaba rero yitwa Tycoon Ndahiro, arazwi cyane mu kiswe one on one, ariko by'umwihariko mu episode menshi yagiye akora atandukanye. Minsi yatambutse nibwo yumvikanye ku mbuga nkoranyambaga avuga ko abastari cyangwa se by'umwihariko abantu bazwi n'abantu benshi, yaba abahanzi, abanyamakuru n'abandi bari mu bindi bisata bitandukanye, usanga urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rutabarinda uko bikwiye bitewe n'izina baba bafite, ugasanga rimwe na rimwe bibagizeho ingaruka. Aha rero yavugaga yuko umusitari ari umuntu ugomba ahanini kurindwa mu buryo bw'umwihariko, ariko kandi urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB nta kintu rwigize rutangaza. Hari abasitari benshi bagiye bafungwa, aho yagarukaga kuri Biri Ruzima wafatanywe ibiyobyabwenge ndetse agashinjwa no kubitunda, ariko kandi akaza kujyanwa mu kigo ngororamuco giherereye mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Bikavuga ko bitari bikwiye kuvuga ko acuruza urumogi, ahangaha ukavuga ko arukoresha, bitandukanye ko ukora iki cyaha ubwo usanga yabihaniwe. Hari n'abandi benshi bagiye bafatwa byumvikana, barimo Ariel Ways ndetse na Babu bafashwe bakoresha ibiyobyabwenge bitandukanye, ariko bakaza kujyanwa mu bigo ngororamuco. N'umwaka wa 2025 wasize abastari benshi bari mu gihome, harimo kandi uzwi nk'umushu cyangwa se mwite Jihad, nawe akaba ari imbere y'inkuta enye. Harimo Motion ndetse n'abandi bagiye batandukanye bagiye bafungwa mu bihe bigiye bitandukanye. Umunyamakuru rero Tycoon Ndahiro nawe akaba mu minsi yashize rwose urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko umunyamakuru Emmanuel Ndahiro uzwi ku izina rya Tycoon yafunguwe nyuma y'uko rukoze ubuhuza hagati y'ukekwa ndetse n'uwakorewe icyaha. Ni nyuma y'amakimbirane yamuranze we hagati ndetse n'uwo bagiranye amakimbirane, bikaza kumuviramo gufungwa. Makuru rero agera kuri Zaburi TV nuko Tycoon Ndahiro ukora Radio TV 10 yarekuwe, akaba yarekuwe ku munsi w'ejo hashize tariki ya 2 z'ukwezi kwa mbere 2026. Ndahiro akaba yari yatawe muri yombi ku ya 2 Mutarama 2026 akurikiranyweho gusagarira abasekirite mu gitaramo cyateguwe n'umujyi wa Kigali cyaberaga ku mbuga ya Kigali Convention Center. Yahise akurikiranwaho icyaha cyo gukubita ndetse no gukomeretsa, kwangiza cyangwa se konona ikintu cy'undi no gukoresha amagambo arimo ibikangisho. Umuvugizi wa RIB akaba ari Dr Murangira Bitieri akaba yatangaje ko uyu munyamakuru yamaze kurekurwa nyuma y'ubuhuza. Avuga ko rero ubuhuza ari inzira zitegwa n'amategeko mu ngingo ya 16 y'itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha ryo muri 2023. Ingingo rero ikaba iteganya ko umugenzacyaha afite ububasha bwo gutangiza ubuhuza hagati y'ukekwaho icyaha ndetse n'uwakorewe icyaha iyo abona ko ari bwo buryo bukwiye bwo kuriha wangirijwe, kurangiza inkurikizi z'icyaha ndetse no gufasha ukekwaho icyaha kwikosora no kwisubiraho, cyangwa iyo icyaha cyakozwe kidahanishwa igihano cy'igifungo kirenze imyaka igera kuri 5. Ibi ukekwaho icyaha ntabwo aba agomba kubikora nk'uwiyerurutsa rugamije kwikura aho ngaho, ahubwo Dr Murangira Bitieri akaba akomeza avuga ko uyu munyamakuru yaganirijwe ku bijyanye n'imyitwarire ye. Avuga ko ikindi kandi yanaganirijwe ku bijyanye n'uburyo yageragezaga guhindura imyitwarire ye mu bandi no kugendera kure ikintu cyose cyatuma ashyamirana n'abandi mu buzima bwa buri munsi. Akaba rero yagiriwe inama kandi uko
ko yakoresha impano ye muri ibi bintu by'imyidagaduro bizwi nka showbiz, akirinda ibikorwa bishobora guhanganisha abandi, gukoresha imvugo zishobora gukurura urwikekwe hagati y'inzego za leta n'abaturage, ndetse no kubaha ubuzima bwite no kubaha ubuzima bwite bw'abandi. Umuvugizi wa RIB akaba rero ashishikariza abantu kuyoboka iyo nzira z'ubuhuza kuko ni bumwe mu buryo bwo gukemura amakimbirane rusange bidasiga inzika muri rubanda, kuko ikiba kigambiriwe ari uko uwakorewe icyaha ariho, ndetse no kurangiza inkurikizi z'icyaha, ndetse no gufasha ukekwaho icyaha kwikosora ndetse no kwisubiraho. Umwe rero mu bagabo bagaragaje cyane cyane ukwishima gukomeye cyane ni uwitwa Kasuku, ndetse binavugwa ko ari inshuti ikomeye cyane ya Tycoon Ndahiro, aho yagaragaje ku mbuga nkoranyambaga ko yagiye amugira inama mu byiciro bigiye bitandukanye, ariko akanga akumva. Kasuku rero binyujije kuri izi mbuga ze nkoranyambaga akaba yagiye agaragaza ko inshuro nyinshi yagiye yihaniza uyu Tycoon Ndahiro, amubwira ko agomba kwitwara gakeya kubera ibikorwa bye, avuga ati nyaboneka njye ndi mukuru wawe muri showbiz, gerageza ubashe kwitwara neza, ndetse yakunze kumubwira inshuro nyinshi ko icyo agomba kwitwararika ari ukubaha ubuzima ndetse n'uburenganzira bw'abandi, no kutumva ko cyane cyane ari hejuru y'abandi. Rero nibyo byatumye muri rusange Tycoon Ndahiro bavuga ngo nimba ukutumvira inama za Kasuku aribyo byatumye yisanga by'umwihariko ku maboko ataraye. Aha ariko mvuye kuri ino nkuru, reka nkubwire ko witwa Isimbi Modo ari kwitegura kwibaruka. Ni ibyishimo rero bikaba ari byose mu muryango wa Simbi Vestina wamaye nka Isimbi Modo n'umugabo we Shahul Kati bitegura kubyara umwana wabo. Uyu mwana ni ubuhetabwa Isimbi Vestina, akaba ari imfura ya Shaul Hatzir ndetse n'uyu mugore we. Mu butumwa rero Isimbi yashyize ku mbuga nkoranyambaga akaba yasangije abamukurikira amagambo yo muri Bibiliya agira ati maze Uwiteka arambwira ati waroye neza kuko ndindi ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Ni amagambo aboneka muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 12. Ubutumwa rero Isimbi akaba yabukurikije amafoto agaragaza ko atwite. Isimbi Modo uzwi cyane mu ruganda rw'abamurika imideri, akaba yarutse ndetse no kwishimira impano idasanzwe yahawe n'umugabo we Shaul Hatzir ukomoka muri Israel y'imodoka mu bwoko bwa Range Rover Ferrari. Shaul rero na Isimbi Modo barushinze ku 20 Gashyantare 2022 mu birori byabereye muri Kigali Convention Center mu minsi ishize. Rero Isimbi Modo akaba yarahawe n'umugabo we imodoka yarenga miliyoni hafi 80 z'amafaranga y'u Rwanda. Witwa Shenzi akaba nawe yamaze kugera i Kigali muri showbiz. Mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri rero Mutarama 2026 nibwo Shenseya yageze i Kigali, aho yitabiriye igitaramo azahuriramo n'abarimo Mavado ku ya 3 Mutarama. Mu ijoro ryo ku ya kabiri Mutarama 2026 rero nibwo Shinse Rindali wamamaye nka Shenseya mu muziki yageze i Kigali, aho yitabiriye igitaramo azahuriramo n'abarimo Mavado kuri uyu wa 6 tariki ya 3 Mutarama 2026. Shenseya rero akaba yageze i Kigali aturutse muri Nigeria, yahise ajyanwa kuri hotel aho yagiye kuruhukira mbere yuko azindukira mu myiteguro y'igitaramo cye. Shenseya ni umwe mu bahanzi bagezweho mu muziki w'isi, yavutse tariki ya mbere Ukwakira 1996 kugeza ubu akaba amaze guhatanira ibihembo bibiri bya Grammy Award muri 2021 ndetse no muri 2023. Uyu mugore akaba afite umubyeyi ukomoka ku mwirabura w'umunya Jamaica, mu gihe se umubyara we ari umunyakoreya. Shenseya rero akaba yaramenyekanye mu ndirimbo nka Hit and Run, Writer, Blessed n'izindi nyinshi zatumye izina rye riba ikimenya bose mu muziki w'isi. Igitaramo rero kizaba ku ya 3 Mutarama 2026 kizabera muri BK Arena, cyateguwe na Visit Rwanda ku bufatanye n'ibigo nka Skol, Brewer Limited, Rwandair ndetse na Banki ya Kigali, kugira ngo aba bahanzi b'abanya-Jamaica batangire umwaka bataramira abakunzi babo. Muri iki gitaramo imiryango izaba ifunguye guhera ku isaha 10:00, yumvikana irabifunguye guhera ku isaha 10 z'umugoroba, aho abazitabira bazasusurutswa na DJ Rampa mu kuvanga imiziki, naho MC Rocky Try na MC Michel Rogra bakiyobore. Ibiciro by'amatike bikaba bitandukanye kuva ku 20 kujya ku 150. Skol Mart nk'umwe mu bafatanyabikorwa b'iki gitaramo rero bakaba bashyizeho uburyo bwo guha abakiriya amahirwe yo gutsindira amatike y'igitaramo n'ibindi bihembo byashyizwe mu bice bitandukanye mu mujyi wa Kigali. Yitwa Shenseya, ubwo rero yageraga i Kigali akaba yakiranywe ibyishimo bikomeye cyane
hano mu mujyi wa Kigali, nk'uko u Rwanda ari igicumbi cyo kwakira abashyitsi batandukanye. Niko kandi ahangaha Mavado nawe nyine yamaze kugera i Kigali, akaba ari umuhanzi w'umunyajamaica David Constantine Brooks wamamaye nka Mavado, utegerejwe mu gitaramo nawe agomba guhuriramo na Shenseya nawe yageze i Kigali. Iki gitaramo rero kiri bube kuri uyu munsi. Muri iki gitaramo kandi imiryango nk'uko nayo mbikubwiye ikaba ku isaha saa 10 iri bube ifunguye. Rero Shenseya ni umwe mu bantu bakuzwe cyane rero uyu Mavado akaba yaramenyekanye cyane mu 2013 ubwo yakoraga indirimbo Give It All To Me, yahuriyemo na Nicki Minaj n'izindi zirimo Father God, Not Perfect na Progress n'indirimbo zigiye zitandukanye. Reka mbashimire cyane. Iyo ni Zaburi TV, mukomeze mubane natwe mu biganiro n'amakuru byacu bigiye bitandukanye.